پرسا بنزینه دلگل دکتور جگر هرکی اندام پارلمان کردستان جا فراکسیون پارتی گول استودیو میوانه میا هندک پرسان آراسته ایوان کن دکتر تو گلای بخیر هاتی زور سپاس هین وقت پارلمانتار بلا شوی دست بکن هیم دیفچون آوی بابتید کن دم که دو کامزارین پارلمانی کارانی نه راست پارلمانی کارانیه و اشتا لجنت تایبت نهاتینه درست کردن لپارلمانه بس ما وکی فراکسیون سیز گل هندک والا سیزدهی مانگ پیشی او قیرانا بنزینه هو تشنب کرد ما هست بر بسیارت یکر ما هست بوی ریسکی کرد کو اگر هنه و قیران چه ببید نرخی بنزینه زور ببیتن مدانشتنک انجام دا گل خود رئیسدار وزیر سامان سروشتی و گل کو تیمکا برفرال ریو برید گشتی و راوشکارت وزارت آماده بون ما او پرسید گریدای برجواندیا خلکی و هاولاتیان مگهان دینوان وانجی بدلکی فرا ورگرتن ما گلک پرس وکی پارلمانتار آرستایوان کرنو ما او گلیو گازندیت خلکی خو مگهان نوان پیشی قیران برفرا ببید و ما هندک پیشنیار جدانوان کو چواره گیری بیت کرن بله او قیرانا چه بوی ما وکی کردا یکسر نرخ زیاده بین بنزین کم بول بازاره پیرانه گهشتن دکتر وزیر سامان سروشتی چه گوته هوا تشتی خود داوی امی چه گوت برسوا و چه بو اوی کومالک داتا کومه پیویز ببزانین جدی پراشکوانه ما گوتی او 5000 برمیلتن و من روم کن شلیتن و مدوید درستی و ام چاودریه جلیت کن او 5000 برمیل کل عراقتن چاواد بیت بنزین چاواد گهت خلکی کیشا ما رئیسی دواکاری ما رئیسی گلوان او بو راسته 5000 کمن بس او مليونك و 800,000 لتر بنزين درست بن گل یان 2 مليون لازمه راسته خو به هیچ گورانکاری بگهت دسته حالاتیان رأی ما کیما او بس ده باش بیتن اگر او راسته خوب گهیت دست حالاتیام شویه کی شفاف و باش ام پیداگیری سر هندید کن و ما هندک پرسیدی که بحث کردن گلوانا کو هندک ساحه هنه هندک خزان بخوداناینه بشکی وان ساحه رنگ نیاسایی بن قرخ کاری بکن ام دست خوشیل وان بازرگانا و صاحب بنزین خانات کن کت هاوکارن گل حکومت گل حالاتیا بس هندك شوانجي اكيد بتشاو شنوكن قرخاريت كان بله خازيت هوا اكيد دراستن بس كو بجامن بس برسا بنزين يكونوا كايكش قيرانه مازن ابو خالد بيغومان بله چه چاره سري بو هوا هاتيا پیش نیاز کرن بو ما هاتيا پیش نیاز کرن یا ما پیش نیاز کرن بله بله وزير چه دا هوا اكو مديد سروكي رئيسدار سروكي انجمني وزيران راسته و خو بریارک دا کو نرخ بنزین نهیت قرخ کرنو هر زیاده ببیتن مینیتن آسته که دیار کری چهار سر رئیسی بوی کش اویا بریار بتدان سیستم کوبونا بت جبه جی کرن چون که بینین هندک حالاتی جی هندک جارا فشار زیادت کن بجدار بن قیرانه کو زیادت کن دی بینی هندک جها هر بنزین خانه که بنزین هبیت یا حکومی دچیت سره دا و هندک کنه جلیکانا و جارکادی البازارت فروشن اگر سیستم افکوبون بس بو بنزین 750 هبیتن یا 750 یا حکومی بو مليونك و 800,000 لتران برای ما فشار دکمتر لهتن سر نرخی و ده بتر خلق سوتمن بی کاتا که دیهار کری او کوبونه جماره که کوبونه دهت دانان خلقی بو هیا بچیتن کوبونه ورگیرید و رجا دیار کری ورگیرید و جاره کادی بنزین خانه وقتی حسا خود ورگیریدن عدد کوبونه تسلیم حکومت بکرد چاودریه که اول تبید دکتر جگر یعنی افریقا ایکم بنزین خانه الهولره نه یا سیستم کوبونیه تازه بله چلی ایت اگر یادی بده جگیر کردن اگر ام صریح بین گل حالاتیت خو ما بنزینا سوپر محسن حکومت او پالاوگیت یاسایی سر به حکومت کوپرازامن دیوان و جرچاو دیریوان کارت کن بنزینا سوپر و محسن درست نکن و حکومت جی دعماوی نکریه پیشتر جی بتر ام دعما بنزینا نورمال کن ما ترکیز سر هنده کر بنزینا نورمال گهیت حالاتیان
چونکە بەشێکی شوێ هەندێک بازرگان ئەم دەبێژینیان بەنزینخانە بکارتینا هەندێک موادێت کیمیایت کردنە سەرکرە بە حەسەن و سوپەر یا فەر ئەوە بەنزینە نۆرمال وەکی خۆ بێگوهڕینا مواصفاتێت وێ تێکەلکردنەوە بگەیتە هاوڵاتیان ئەس باوەڕ سوپەر بکەم و محەسەن نهێتت ناو بازاڕیدا سوپەر و محەسەنجی یا مە پێشنیاردایە و ڕێکێ نەبەس ڕێکێ بدەنە بازرگانان بەڵێ هام بدەن ئاسانکاریە بوو بکەن کولدەرێ بهێتن بنزینۆ سوپەر ڕاستە دیهارە سەعراوەیە گرانە و کوردستانیژی ئەگەر بێتە دروستکردن دە هەر یا گران بیت ڕێکا یاسایی یا مەسفایە پاڵاوگەها نەک ڕێکا تێکەلکردنێ ئەو جا باشتر ئەوە ئەم هاانێ بوو هەندێ بین بنزینا سوپەر یان محەسەن دەرێ بهێتن چونکە ئەم وازحی پێشنیاردا تیما وەزارەتە سامانە سروستیژی ئەم گەل تێکەلکردنا بنزینە نینە بچ شێوەیەکی ساحەکێ دەبینی چەند تانکێکێ دانای بێ ستاندەردێ جیهانی بێ ڕێنمایەت حکوومەتێ بنزینێ تێکەلتکەن gelek cara xeterê dirust ket gelek cara rêja bilendkirnê yan têkelkirnê ya dirist niye dibînî agir dê ber bîte sarekê yan dê mekînawê têk çîtin em gel hindênî وزارەتە سامانên سروشتî dibêjîtin ew benzîna li bazara hey bedîv qualîtî û çavdêriya bazarê tê dikirin tabiî duhî me çawdêriya wezekeyê kir مبخو ئاگادار بی گەل لژنەکێک و پێک ئینایە بنزین هات بوو بنزینخانە بەس تێست کرد و کوالتیاوەیە درست نییە لژنێ قبول نەکرد زۆرانەوە چکی مە پێوەرێت هەی تاقیگەهێت هەی ناچێ بیت ئەم بێژین هەر تشتێک بیت با بدەینە خەلکی و بکەتە سارێدا خەلک دەزەرمەند بیتن لازمە ڕێگیری کوالتیە بێتە کرد نوکە سوپەر و محەسەن شکیوەت ئێنە هەرێما کوردستانê دیفچوونێت هەوا بووکرین ji derê kîvene نوکە ئەوە یاد کوردستانی هەبووە نابێژم کێشا ڕئیسی ji dera سوپەر و محەسەنێت بێ پێشتر ئیرانê و تورکیا هات نه ez bêjim pêşî mangekî bes pêştir pêşî çend sala kalwerê hat û xelkî kartîna û kualitiya wê jî ya baş bê çunki hem hikûmetê jî çavdêrî kir ya kualitiye îranê rewşekeya bedil bî îranê bixul hindek benzînxana sira hey îranê bixû projeka dîharkirî benzînê dete hawlatiyê dixû ez bêjim ya bi zehmet e em nû kepşên îranê ew benzîna me divêt bihênî Türkiye jî eger bihêtin jî ya dîharek û nirxê bermîleka nefta xamiya bilind e eger bêt dê teklîfeka nirxekê girantir hêtin şwê ku nûke mel Kurdistanê dane Diktor Ceger ez bawer dike me vê nûke goya xwe dene got û bêja min û te dibêjin tiştek me divêt û tu wek endamê Parlemanê Kurdistanê dê çiye benzînxanê Duhokê Hewlêrê Soran navçeyê piraniya navçeyê Kurdistanê benzîn nîne taybet süper û muhesem dest nakevin çi bihête kirin benzîn bigeyîte hewlatiyan xelek biçine benzînxanê ev kêşe çine bît kêm bît me baş haş xelkî heye em nikoliyên hindê nakin qeyran niye qeyrana hey benzîn ya kêm e ya normal ya hey bes ya kêm e benzîna süper û muhesen min careka dî dê zanistiyane wekî pisporek amaje pêke ez bixû nûkek û qeyrana û pêşî qeyrana jî benzîna süper û muhesen nakirim çunkî benzîneka standard niye ku palawgehêt me bête durustkirin min sîqeya wê benzînê hey ya palawgehêt mêt yasayî derçin kelek lanas heye jî pêwîstiya wê bi benzîna baş e Diktor Ceger belê ez bixû çunke niye wan jî nîne otomobîlet noke yanî oktanêt bes eger rêkê bidey benzîn dête têkelkirin hindek madeyet hey MTBE ethanol zaylîn derê têt me niye ew endustriya ku lêre çêkin wextê li derê têtin ew têkelitken û oktan nembera wê zêde dibîtin hindek performansa wê baştir lê têtin ew kêşe me nûkel gel çi heye ber rewşa neseqamgîra hey li menteqê de û taybetî li Îranê jî ku pêştir sorsê reîsî bû bû înana wan madêt kîmyayî hem nirxêwanê giran bî her marketê wekî pêwîst dest nakewin û gelek cara jî rast e em bînîn hindek palawge jî bû nimûne baziyan yan jî hindek palawgehêt neyasayî me hey ew jî neftayê texne bazarê bes ew madêt kîmyayî wekû pêwîst berdest nîne ku ew neftaya careka dî kualitiya piçek baştir lê bêt û bişte bazarê her çend em gel wê nîne benzîna têkel nefta gel hindek mawada têkel bikret û bişte bazarê bes ew jî nemaye çunke kemiya pêwîst ya mawadên kîmyayî wê nirxê
کومەتوێتن بێ نرخەکێ گونجایە بگەهتە هاوڵاتیان نییە دەست ناکەوی. دکتور جەگەر دوماهێک پرسیارە منە هینێ چوین هەوا وەزیرە سامانە سروشتیە دیتی و ئەف کێشەژیە هەیە بە بووە قەیران خەڵک حتا کەنگی دێت ناوێ قەیرانێدا بێت کەنگی دێ چارەسەری هێدا دیتە پرسیارامەژی ئەوە هیمەتامەژی ئەوە ڕۆژانە ئەم چاودێریەتکەین ئەم هەوڵدەین و پێشی قەیرانجی چێبیت مە سەردانە وەزارەتێ کردە هەڵوێستێمە هەڵوەستی هاوڵاتیانە ئەمژی نەفسی پرسیارێت هاوڵاتیە داخوازیت هاوڵاتیات گەهێنینەجی و هەر جەنابێ سەرۆک وەزیران ئاماژەژی پێدا حکومەت خزمەتێ حکومەت هاوڵاتیە ئەوژی سنگێوانێ بەرفرەیە پێشنیارێت مێت وەرگرتین و من ئومێدا هەی کاتێکی نێزیکدا ئەو قەیرانە وەکی قەیرانێت پێشتر ژێت بەنزینێ نامینی تو دێ چارەسەری بۆ هەبیتن. دکتور جەگەر هەرکی گەلێک بخێر هاتی سپاس بووتە ئەندامی پەرلەمانی کوردستانی تو گەلە بخێر هاتی.